radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Oras di Radyo Tiradpas, Quintipen Channel 13, abdan 2 minutos kalpasan, di oras ng alas 6. Tamalong ti Martes, Pizza City ti Mabilang, iti bulan ti Abril, taon 2026. Kasi ti Segod papagayam, magkadwa tayo ti Master Control ni Angel Ruel laranang hasta mo ti TV Side Tipen Channel 13 ni Jo Marie Abab. Ngumay man nagpalay lang kinagampayag itilawang at angatang sumanglad kita maraydayaw apagtengan nyo. Babaan iti daytoy a programa na paulwan sa miwingayog kindandaniw tilukanja. At iagserbe winwagpay kada kayo Manong Lito Alcantara iso ti siladaan na mangkeben kinamang pasangbay kada ti sinurat yu abon nagtidandaniw ana kay palaonan ti mensahe kada ti patigyo iti biyag ken kastamuton nagiti papagayam yu ayat at tumartarabay ila ito'y programa. Mabalin mo at ngidalin nyo, nagita kun ninyo ti live Facebook, ti DZTP Radyo Tiradpas. Kita tingor ti panglukat, umuna sunata, amay ruknoy kada kay amin na pada-pada. Maduti sang enla
Addan 7 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Imsakbay na papagayam nga tagibasa, ti bunod ti landani, kastamutin, lagi ti kablawyo, kinkomenyo, ti live Facebook, kitkablawan tayo muna, lagi ti papagayam tayo nga ayata, tumartarabay, ti dahil ito programa sa Mubingayog, kinlandani, ti Lucanja, ti sa probinsya, ti Pangasinan. Kastamo ta probinsya, ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken, Ilocos Ora, kang runani ti syudad, ti Kandon, ngayan, ti radyo, ti Radpas. Kitadtuyin dagiti branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso installment, anya pa iti Uraynyo gagayem. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairwar ti motorsiklo yun, ti Royce Crop, Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Manipod, Candon Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Sur, Ken, Abra. At dati agururaya 1,000 pesos, at dati makuyog na customer ang makairwar ti motorsiklo na. No dati sa Lutudyo, tumawag, tidaytoy, a cellphone number 0927695299. Wino kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo bumisita kayo ko dagiti nadakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation yung saan nyo liplipatan ng ibagatinagan Lito Alcantara Sales Manager. Wino'y bagayo nangagyo ti radyo ti Radpas, kadagiti madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapno'y sige na maala yung mutlang ti 1,000 pesos no makairwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet lifetime free service, 3 years LTO registration kiti requirements, 2 valid ID, ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagur-Uray kada kayo. Dagiti mo't nakabaya dun ti motorsiklo na ingkayalanin dagiti original ORCR ti motoryo sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot kalagdisan pa'y ang nakaalat ti plaka ti motorsiklo na manipod tawon 2017 agpababat 2014 ingkayalanon winiklem sa opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yun lang dagitay Xerox copy ti original ORCR ti motorsiklo yun agraman valid ID. Napapagayam na imbagang malimyo, amin na pada-pada, tidak ito yung panahon na barel at ta. Sumasapol, dalat ta kakuykuyo ko danom ken payong no dakay data kapanagan. Kikablawan tayo roda pagayam, Armando Muñoz, Roger Sibayan, Domingo Lopez, Rodolfo Pablo Dante Sibayan, Rodolfo Lama, Rodrigo Macana, Serminio Miren, Fernando Pablo ti Barangay, Losong Norte, Bangar, La Union. Kastamutan kadapagayam, Bilya Kidangin, Dio Kidangin, Ricardo Calagis, Roslyn Calagis, Ronaldin Dongpain, Kinirialin Benito, si Barangay Sariwan, Salcido, Ilocos Sur. Kastamot kadapagayam, Macario Abaya, Jose Abaya, Marlito Abaya, Jumar Abaya, Clarissa Abaya, Cyril Abaya, Kinimi Abaya, Tisitio Pantara, Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocos Sur.
Kablawan tayo mo na pagayam, Iniboy Lobendino, Emily Lobendino, Melchor Lobendino, Angel Lobendino, Kilio Ligaspi, ke Barangay Gilong Dalawa, Alilom, Ilocosara. Hasta mo itong krapagayam, Augusto Ligaspi, Juanito Alcantara, ke Barangay Talyawon, Tagudin, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Rick Rivera, ni Michael Katabay, ni Doming Carolino, Bonifacio Pilong Diblina Jr., ni Rebine Edwin Sullivan, ni Don Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Hasta mo kablawan tayo mo na pagayam, Dionisio Lacanay, Clarita Ragos de Barangay Calautit, Baknutan, La Union. Hasta mo tin Mr. Renato Mirna Pascua de Ortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo ni Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, Gigi Coeco, Geoffrey Cadorna, Linda Palo ni John Byron. Hasta mo tin Berelio Ambabag de Barangay Banukal, Lindlidda, Ilocosara. Hasta kablawan tayo ni Sheila May Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, ni San Miguel, Burgos, Pangasinan. Kablawan tayo pa ni Glory Gayaw, Emily Tumupia, Tanabel Tamayo, Marlene Antolin, Herminia Ramos, de Barangay Calitong, Burgos, Ilocosara. Kablawan tayo mo Tasinyan Rondelia Group, Askara Pagayam, Alejandro Culas Banwa, Cariño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Enrique de Bacdayan, de Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosara. Ingasta mo itong Barangay Captain Edencio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gumalyo, ex-Captain Roberto Balvin, ti Barangay Sibsibo, San Emilio, Ilocosara. Kablaw na ito nagapo, Kilpagayam, Alejandro Banwa, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosara. Hasta mo ito nakablawan tayo ni Greg Lawagan, Manuel Kidaog, ni Ana Kidaog, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosara. Hasta mo ito nakapagayam, Ben Saludo, Wabit Saludo, Nixon Dakwasi, Domingo Manzano, de Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Rogelio Cortez, Ronaldin Ortez, Jonalyn Ortez, Leo Gardenia Ortez, Durocho Ortez, Rona May Ortez, Tinagsabaran, Sor Balawan, La Union. Kita to'y pangarot di Pamalagip Manipod, Master Control. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City.
Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Addan sa kapulgot siyam minutos, kalpasan ti oras ng alas 6. Kitkablawan tayo nga ro na pagayam Rosalinyangan ni Liesel Ramos, si Tagadja Valdez ni May Arias, Yolanda Rosario ti Barangay Patpata Sikin, Candon City. Hasta mo ng Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jocar Pairello, Barangay Secretary Nelson Manalo, hasta mo ng Barangay Tanod, kin BSW BNS, ti Barangay Villarica, Candon City. Hasta mo kablawan tayo pa na pagayam, Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, Baby Murao, hasta mo tin Villanueva family, Contawi family, Monsuela family, ti Barangay Paratong 3, Bangar, La Union. Kastaw tablawan tayo na Adila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, ni Julie Navarro, George Ramirez, ni Joan Ramirez Ortega, Kenjen Garcia Ortega, ti San Fernando, La Union. Hasta mo tin kinpagayam, Malua Baya, ti Candon City, ni Magda Elio Tapato, Santiago, Ilocos. Kablaw na itong nagapo kin Carlito, Estranero, ti Sabangan, Santiago, Ilocos. Manen, palagip ko manen, kinipagayam Flora, ni Randy Flores, sa Flora, Randy sa Flora, di Tanay, sa Lapasap, Kabugaw, Ilocos. Pangasim pagayam, tumawag ka kanya, kuray ko tadamutin ka, tinambar ko, kanayon, malaglagi pa, tinagan mo, Randy sa Flora. Tapno ti kasta dati na patag kapag saritanta, tanggap ti panangrirom, ti ni Joana Ramirez Ortega. Ang kaliplipatan, halaglagi po tinagan mo ti Ere, ang gana, hanggang makipagsarita kanya. Pangasem, kailang kakabagyan na, damo ti kakabsat na, sapay ko ma, kabalakadan nyo ni sa Flora, Tanay sa Lapasap, Kabugaw, Ilocos, Randy sa Flora. Amoy kami papagayam dati Randy sa Flora. Adon na kitay nagagayim na panggaplang ti cellphone, i-plug na ti number na ti na dumadumang istasyon ti radyo sa tugundawayan nga dawatan ti panglod hanla panglod at dapat ti kas bagana utang saan mo't gayam Randy sa Flora, sa Lapasap, Kabugaw, Ilocos. Kablawan tayo mga Mr. and Mrs. Marcial Mila Olbinado, Mr. and Mrs. Lily Gloria Olbinado, Mr. and Mrs. Rogelio Nora Castro, Gustavo Tengenjani Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Tili Olbinado, Pedro Orpiano, Rodi Biay, Lobi Castro, Lubila Castro, kila amin, a family Olbinado, Orpiano, Ordinado ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kita tingarog ng tayo basa
Si Dani nagapogin pagayam, Marilo E. Santiago, si Ferdinand Marcos Ilocos Norte. Si Dani na Paulwan, musika. Gapukin ka umusika, naganay gayak, makay ayo ka mangipay tiragsak. Tamo kasi ka pakaliw-liwak, nusom kun tiiliw ko ti pamilyak. Jak samirin no nyaman ti pakukumikumak, no adakan musika amang manggagak. Narnuay at trabaho, may lipas kuwa siraragsak, kastamot na may waksik, anyaman na problema. Musika duimpay mo, anaimbag itibiyag ko. Iti social media, sika patlagbalin na bagnos ko. Gapo nang imado, nagbalin nga gagayim ko. Anangangayan na, nagbalindamot na inspirasyon ko. Nuadaman nagkurangak, sikati mangpuno. Iti kilagmaymaysak, papagayam idanon mo. Babaunkin ka musika, ipatpatig ko ida na pudno. Sila lagi pa kagingga, amaodi abitik tuy puso. Sulay ti Dani na Paulwan, musika. Managapogin Marilo E. Santiago, si Ferdinand Marcos Ilocos Norte. Kitag timot nga ron ti Maysa Sonata, amay pakuyog ti Dani na. Tapnon si ka, ken siyak agrag sakto.
maragsakan na datoy tata, makakaduak dagito yung tutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Dapat 20 minutos pasangwanan ti oras ng alas 7. Ito na Alfonso Rayray. Good evening, Idol Lito.
Special greetings to Ruby Kala, Tita Sinait, Barangay Duyayat, Kastamot, kin Jenny Donato dita Nagbutidan, Santo Domingo, Astapay Calabrilla, Diana, Abigail, Eliza, Pram, Al dita Manueva, Santa, Thanks, Idol. Nagkapureta kin Alfonso Rayray. Ablawan tayo mat ni Orinoco Bustamante, manaliman mo at nagbuibuya, ti live Facebook, ti DCTP, Radio, ti Radpas, babaen ti programa, sa miwingayo, ginandani, ti Lokanja. Ablawan tayo mat ni Pagayam, Janus Caro Orpelia, Janice Orpelia, Dante Orpelia, Crisanto Gabayan and family, Danaya Gabayan, si Barangay Salvador Sikin, Candon City. Astamuton Krapagayam, Mr. Miss Arnel Quaresma and family, Mr. Miss Maribel Serrano and family, Mr. Miss Gerald Quaresma and family, Mr. Mrs. Alan Limon and family, kini Mr. Mrs. Alexander Limon Sr. and family, Astang kin George Jojo Toledo and family, kin Punong Barangay, Renyo Calip and family, kin amin na Barangay Officer, Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Kablaw na itong nagapo kin Barangay Kagawad, Wawi, Limon, Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Kablawan tayo mo ti Badwa family, kin Garcia family, ti Lumaba, kinabapaya, Bilabiso, Sabra. Kablaw na itong Manipo, ti Gumintong family, ti Barangay Namatikan, Santa Lucia, Ilocos. Astamuton kinapagayam, Albert Katsu Almasan, Tita Pilar Abra, ni Raymond Cadusio, Tambulugan, Narbacan, Ilocos, ni Apil Gabislan, Andaya, Abilina Dacumos, Magda Yardi Abilan, ni Barangay Bitong Galimuyo, Ilocos. Astamuton Eric Paulo ti Pawa, Bigan City, kini Lister ti Laplapog, Bilyar Isusa Abra. Kablawan tayo mo di Barangay Kagawad, Mario Barit, Barangay Treasurer Angilina Banto, Barangay Secretary Leche Guerrero, and Barangay Captain Ricardo Bielog di Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocos. Kablawan tayo mo na Amor Salibo, Lorenzo Lawagi, Ollita Lawagi, Ronnie Alcantara, ti Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocos. Astamuton kinapagayam, Jobilito Bustamante, Orinico Bustamante, Prudencio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Panamot ni Sila May Boy. Good evening po. Pakablaw karagti, Kadipman family, Romero ti San Miguel, Burgos, Pangasinan. Nagkapuray takin sila may Eboy. May kablawang kaya amin ni Tanay. Pamilya Romero ti San Miguel, Burgos, Pangasinan. Kang runan kini sila may Eboy. Mablawan tayo mga niya Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Roel Lopre, Manilin Eson, Lyric Eson, Lia Eson, Ken Daniel Orbos, te Barangay Katuray, Bulinaw, Pangasinan. Kablawan tayo mga niya Pagayam, April Abilio, Melgio Evelio, Rodrigo Evelio, Milenio Rubang, Elsie Rubang, ti Barangay Amgid, Candon City. Carjay Romero, Sheila Romero,
ay kasjay. Fidelina Romero, Martis Romero, Fernando Romero. Basta kayamin ng Romero family. Titanay, San Miguel, Burgos, Pangasinan. Kang runangin ni Sila May Eboy. Pipintas tinaganda. Hasta mo tin Roli Gabaldon Laperte, Binaminandaya ti Barangay, Baringkukurong, Suyo, Ilocosora. Ablawan tayo mo ni Richard Chan, Torsaran, Suyo, Ilocosora. Ablawan tayo mo ni Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad, Alfredo Baclayin, Kendoris Ramirez, ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosora. Astamot kablawan tayo pa ni Melanie Kabanban Marsan, Delvin Ganadin, ti Barangay Tangke San Fernando City, La Union. Ablawan tayo pa ni Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayam, Frank Ramiloran, Chopilo Bagoyo, Narciso Abasa, Nestor Mael, Kenjani Pekwa, ti Bangar Rispan Radio Group, Bangar La Union. Ita't tingaro ti dani yung intay basa, managap po ipagayam, Mary Joy de la Cruz, Lucas, ti Purokwan, Malanit Jones, Isabela. Ti dani una na Paulwan, dahil dinakil tayong ayat. Iti sa sangbay ti malum ti biyag. Agin nagaw ti sipngot tinlawag. Tunggal tumangadak itilaw ang man ninawak. Tiladawam mamayugis, iti parmatak. Kitagdalyasat dagiti kristal iti rupak. No malagip ko dagiti deroy tinaglabas. Karikin sa pata, akaslasan na mapugsat. Nung naarteng ti darikmat, kilatda nagisat. Ayayin nak ti magibas sa kanito. Ang mga ayam itilagip dalimdo. Jak marikap, nuanyat nagbasulak. Nasamit ngayat ko, paeting ka insupapak. Imuray nukasta, jak mawanan tinamnama. Katunggal panakapay, adabalay ngayay na. Rakapag kitilawag, amang ibagnos ti umno wagasat. Amang itunda kanyak, tinapudno ngayat. Suday ta ti dani wana paulwan, dahil dinakil tayo ngayat. Nanagap po ilpagayam, Mary Joy de la Cruz, Lucas, ti Purokwan, Malanit Jones, Isabela. Kita timot nga rod ti Maysa sulata, amay pakuyog ti dani na.
tuy puso, di mo inilala, na pudno nga ayat ko. Karim kaniyak, inka tinalikudan, martir a puso nang ikala. Anya pa'y ti ser-serbina, nasamit nga langen-langen ta. Awan amo, anak ka pasulaken ka. Di ta denam, awan nagpasulak, tinaramit kumet amin, a pagragsakan. Ngamanyat insubad mo, sinagtam laing tuy puso, di mo inilala, na pudno nga ayat ko. Karim kaniyak, inka tinalikudan, martir a puso nang ikalang. Anya pa'y ti ser-serbina, nasamit nga langen-langen ta. Awan amo, anak ka pasulaken ka. Di ta tenam, awan nagpasulak, tain pa ay ko amin, ang kabayan lang. Di ta tenam, awan nagpasulak. Sikat ng perdi, ng waswas, kendi ayan, ng keltay kadagiti arapaan. Di ka denam, awan nagpasulak, tinaramit kumet amin, a pagragsakan. Ngamanyat insubad mo, sinagtam laing tuy puso, di mo inilala, na pudno nga ayat ko. Karim kaniyak, inka tinalikudan, martir a puso na ikalang. Anya pa'y ti ser-serbina, nasamit nga langen-langen ta.
Iti panang irogi kadagitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amamo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit ko nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na no dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya nga kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagito belt bags dagito backpacks kaskada da dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danunan dagito no ada kasapulan Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan, nalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right, be clean, live sustainably, get vaccinated, don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan, sa healthy Pilipinas. Pagkasat tayo, ang kaya namin magpagang ito yung siguro distrito, at least haniti nga babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders tayo dito pero na Deputy Speaker Christine nga po Mayor Eric Sison kaya dito na dumaduma pa nga leaders tayo dito sa distrito. Addan 2 minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Ikablawan sa karula pagayam, Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Jeneline Navarrete, Lydia Amore, Gerardo Canton, Maria Canton Francis, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Ken Marisa Abungan ti Barangay, Kulayo, Bani, Pangasinan. Hasta mo tinong kinapagayam, Cesar Vallejo and family,
Vivencio Inigo Sr. and family, Ryan Balios and family, sa Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Kastamo tinakablawan tayo pa Babi Gorospi, Laria Baba, Tipidpid, Santa Cruz, Ilocosora, ni Mark Anthony Gracioito, ti Barangay Villarica, Candon City, ni Dexter Galleta Duga, ti Pauc Norte, Santa Lucia, Ilocosora. Kastamo tin Bernardita Libaton, ti Bugnay, Candon City, kini Janice Mira Gonton La Chica, ti Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosora. Hablawan tayo mo ni Beth Alcantara Domino, ni Lisa Cortez por de Lisa Reyes, Beatriz Bas Ilan, Milady Lapiawin, kini Clarita Domingo, Tisetsu Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocosara. Hasta mo tin Karapagayam, Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocosara, Mr. and Mrs. Berelio Predelina Domingo in family, Mr. and Mrs. Benjamin Brenda Rantin family, and Mr. and Mrs. Eliomar Pez Domingo in family, kay Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocosora. Kaya kastamo tinakablawan tayo ni Legend Alcantara, manariman mo nga buibuya, ti live Facebook, ti DCTP, Radio Tiradpas, babaan ti programa sa umibingayog, Kendandani, Tilukanja. Kat kunana, good evening tatang, watching from Makati City. Nagapureta kin Legend Alcantara. Kumusta kaya amin ni Tanay? Makati City at si Sion, pakumustam ni Sion. Doon sa Antipulo. Baka naglalaro na naman. Kausapin mo siya. Naalaala ko lagi, noon umalis, nakatulog, nakayuko sa lamisa, umiyak si Legend Angela. Napaiyak siya. Kasi matagal ang biyaya, no? Nainip. Hello, Sion. Kumusta? Hasta mo tablawan tayo para pagayam Joe Bilingawat Salon, Adelina Bugasto, Pidarapinap, Candon City. Maraming heart ni Angela. Hasta mo tablawan din Josie Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Baroga, Danny De Rosario, Miriam Corbeto, si John Balucanag, si Sunshine Sumakyab, si Barangay Bilbiday, Galimuyod, Ilocosora. Hasta mo tingin Teresa Gaboy, Dan Albert Tangad, Lucila Elgamo, ni Osang Reclusado, si Barangay Robio, Galimuyod, Ilocosora. Pablawan tayo mo ni Retired Master Sergeant Arturo Passion Cora Passion, Pati Passion ni Cicelen, Ken Barangay Captain Mr. and Mrs. Ruben Mamaklay, si Barangay San Roque, Santiago, Ilocosora. Ang kastamutin Karapagayam, Cesar Gakutan, Violeta Gakutan, ang Gakutan family, si San Nicolas, Candon City. Pablawan tayo mo ni Edwin Asurin Bisquera, Tibanga Dabra. Itis, Mina, Kagkaburaw, Burgos, Ilocosora, King Kastamos, King Jopper Bilaso, Jopper Dangkikan, ti Barangay, Babayuan, Santa Cruz, Ilocosora. Kita tuy pengarod ti Pamalagip Manipod, Master Control.
si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ngam iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Pras nga alas 7. At to yun nagdi branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso rin installment, anya pa itururay nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makailwarte motorsiklo yun, si Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Orken, Abra. At dati ako uraya 1,000 pesos, kada dati makuyog na customer ang makailwarte motor na. No dati sa studio tumawag, sila ito yung cellphone number 0927-6952-099. Wino kumontak via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo, kadagiti nadakama sa branch office, Don Philip Marketing Corporation, nung saan nyo liplipatan ng ibagatinagan dito Alcantara Sales Manager. Binoy bagayo ng ugyo ti radyo ti radpas para kiti madanunan nyo kakapintas kinaisim mababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnon sigila maalo yung mutlang di 1,000 pesos no makailwarte customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service,
3 years LTO registration ket requirements to valid ID ken may salang ako mikara. Don Philip Marketing Tagururay karakayo. Dagitimot nakabayon ti motorsiklo da inkayalanan dagitay. Original URCR ti motorsiklo yo to opisina ti Don Philip Marketing Kandun Branch, Kandun City. Kastamot karagitsaan pa'y anakaala ti plaka ti motorsiklo da manipod tawon 2017 agpababa 2014 inkayalanin no ni claim sa jay opisina ti LTO District Kandun City. Ito ko lang na kita Xerox copy ti original URCR ti motorsiklo yo ang graman valid ID. Kablawan tayo ron ni Pagayam Lorante Gramay ti Santo Tomas, Kandun City, ni Leia Gawat, ni Sil Gawat, Lawrence Gawat ti Barangay Katirman, Kandun City. Kastamutin ka Pagayam Mr. and Miss Abraham Avalos and family, Mr. and Miss Rodrigo Mariano and family, Mr. and Miss Irenio Antolin and family, Mr. Gregorio Avalos and family, Mrs. Edna Escobar and family, kini Mr. and Mrs. Abraham Avalos and Jr. and family, di Barangay Sabangan, Pinggan, Burgos, Ilocosara. Yan. Puro heart to heart. Sige. Ayan. Palo-palo lang. Kastamo sa kablawan ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz de Barangay, Pinipin Santa Cruz, Ilocosara. Yun, sige. Pa-heart-heart. Kastamo ting Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, si Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocosara. Kini Brenda Lopez Ariula, si Barakbak, Tagudin, Ilocosara. Kablawan tayo mga dahangili sabon selection and family, si Kabarwan San Emilio, Ilocosara, ni Maribal de Sipatak, Burgos, Ilocosara, ni Kastamot ni Dennis Madriaga, si Bangga Dabra, Agosto Michael Llorena, si Suyo, Ilocosara, kini Angel Arsina, si Abur, Narbacan, Ilocosara. Kastamot ni Mr. and Mrs. Geoffrey Lisa Gambito and family, Irene Galon and family ti Barangay Waigdaya, Kandun City. Ablawan tayo mga ti Mr. and Mrs. Di Armayla Garnasi, Gawat and family ti Barangay Katirman, Kandun City. Ni Angke Malaro ti Bangar, La Union. Lilia Dagno ti Kasilagan, Barnayuyo, Ilocosara. Kinisali Kudjamat ti Santa Cruz, Ilocosara. Astaw ti Lini Ramirez, ni Madarang Salcedo, Ilocosara, ni Rila Marca, ni Marin Salcedo, Ilocosara, ni Marshall Bravo, ni Santi Burchos, Salcedo, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Mercy Gabora, Ira Crisanto, Erickson Keynes, ni Manuela Keynes de Barangay, San Nicolas, Kandun City. Kita tingaro tidani yung hindi basa nga nagkapo kay Pagayam Generos Carbolledo Kakusan ti Barangay Rizaluna, Alisa Isabela, ng dahito kandasa de Dubai, United Arab Emirates. Tidani unana paulwan na palaos unay nga iliw ko. Tunggal nak malagip, kadam si bay ko ay ayatag.
Saan ko malapdan tagladingit, lailogin panakisangom nililewag. Diso ayan ko ita agdama. Jak matipid panagarubos tilulwa. Jak may lingod tiladingit kamarikrik na. Panaglawa kit ngamin tao nagbatan ta. Iti sasangbay ti barong agsapa. Puloy ti angin mangpabang-art tirik na. Adipun man ti lamis amok nga daka. Iti kaunggan ti pusok sikat ti mangpabpabara. Ikarek kin sa patak kin kaubiyag ko. Saan to pulo sagbaliw ti panagayat ko. Siksika lang ti patpatig ko. Aging gam maruros ti kaodyan nga angis ko. Kitinton domteng ti tiyempo nga umno. Ipapastanto tinalaos unay nga iliw ko. Sulay ta ti Dani wana Paulwan napalaos unay nga iliw ko nga nagapong Ingenieros Carbulyedo kakusan ti Barangay Rizaluna, Lisa Isabela. Dahito ikadda sa Jai, Pagilian ti United Arab Emirates. Kita tingarot ti may sa sunata, amay pakuyog ti Daniw na. Umisem ka man di ako kapag iso nga isem. Mangranyag to'y biyag ko tain ka man balbaliksem. Nasudi ngayat din ka man alingagem. Kabalunem numairide day tanaken. Benggem man to'y timek ko nasamit na lailo. Mangtukay tanairot apan na turog mo. Numay timekam to pilit bumangon ka. Siyak tutay magitam amang ipatpatiken ka. Sabong mialangigan inkay mo tekteka. Sikat kapapagkan inna kinaiwanan. Di kanton mailiw, di kanton nagliday, kariken kabiyag ko. Uray siya kay maidasal.
nasamit na lailo mang tukay tanairut apan na turog mo numay timekam tu pilit bumangon ka siyak tutay makitam amang ipagpatikken ka sabong nialangigan inkay mo tektekan sikat kapapagan inna kinaiwanan di kanton mailiw di kanton nagliday tariken kabyag ko uray siya tay maidasay kariken kabyag ko uray siya tay maidasay Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep agla ko na pay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapok for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagadugamit ng guardian si Balbalayda, di daduman sa akin yun, masapol daw umalis ni Balbalayda. So,
iimbilin po dati tupad na ma-distribute takto para dati kalaki. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at sa dambak ito hindi nga aramid nga may isa. Una nga nagyay tablayan, habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti nailalaw na no preservatives added kung na yay. How to cook kadaw yay. Pagmalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko ma. 9 kilos. And then, they 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules. Nututubong maka-ison ati katulungat ti unig ti pamilya ko makatulong dito bing para kanyak sir napinta sa launay. Kanalagan mo, ngayon ta, kayang-kaya mo ito so makunak kita siya eh. Dati tableya sir, ready to eat. Ipangan mo ito na po yun na niya. Natibig-big aramidem nga chocolate drink. Slakapen. Naimas nakirad ka sir. Wala natatay ka kasi agam kamagam ka kasi mo ti tao nga gumayagala diyan ko nga maaramid de ipang ko diyan. Aging gana ti kabalak sir hanggang surrender. Ngayon, dadi anak ko, iso ti treater na sumaruno. May pakaamo na siya at ti produkto tayo nga kakao dito Salcedo. Addan talupulukit may sa minutos, alpasan ti oras ng alas 7. Kitkaplawan tayo roda Mr. and Mrs. Danilo Lucy Galyeso and family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Miss Raymond Doliente and family, Dominar Alcantara Jr. and family, Meliniego and family, Chopilo Balvin and family, Lito Balvin, Berelio Balvin and family, Dennis Aguilar Benedicto Kojamat Jr. and family, Ruben Kojamat and family, ni Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Astamot in Susan Galutan, ti Bagani Campo, Candon City, ni Nina Jose, ti Katirman, Candon City, Eric Saldua, ti Camaraw, Narbacan, Nilocosora, and Larry Akisay, Tambulugan, Narbacan, Nilocosora. Astamot in Victor Abaya, ti Kamangan, Santa Cruz, Ilocosora, ni Dayan Cortaro, ti Kalawan, Candon City, ni Ria Apalya, ti Lobong, Santa Lucia, Ilocosora. Astamot in Mr. and Mrs. Benny Violeta Alcantara and family, ti Ansad San Esteban, Ilocosora, Gina Linmina, ti Kabgaburao, Burgos, Ilocosora. Kablawan tayo may Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, tiga Pangpilar Abra, ni Cato Reyes, Tokepa Luba Abra, kini Madeline Monses, ni Tamak Villabisusa Abra. Astamot kinpagayam, Melchor Doña, Paulino Doña, Erwin Doña, Joseph Bureta, ni Barangay Boter Santa Maria, Ilocosora,
hasta Pakensaria Tubia, Charlotte Aglusolo, Solebor Kodjama, Tin Family, Timakawayan, Burgos, Silocosora. Pablawan tayo mo Mr. and Mrs. Frederick Maricel Cumbas and Family, Pilimar Cumbas, Presel Bileno Cumbas, Andila Cumbas de Barangay, Gayaman Luba Abra. Hasta mo tin Ganebi ni Canora, Eduardo Nicanor de Pater Agno Pangasinan, Kenilailani Rivera, de Barangay Barlo Millsite, Mabini Pangasinan. Pablawan tayo mo ni Fatima Valdez, Evan Valdez, Merle Valdez Ruel Kamat, Ricardo Sabarot Corroy, Santol La Union. Hasta mo tin Albert Rapada, Offering Requepo, Mr. and Mrs. Bullion Organaban in Family, de Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Pablawan tayo pa ni Warlita Pascua Cortez, di Kalangkwasan, Salcido, Ilocosora, ni John Rogodo, di Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosora, Marisa Rubia, di Carlitong Burgos, Ilocosora. Hasta mo tingin Arnel Garcia, Joby Garcia, Ria Garcia, di Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosora. Pablawan tayo mo ni Wilson Calindas, mga Pilipinas, Liga, Liga Liardo, di Santa Villacarta, Niligambon, Mr. and Miss Landing Pilica, Lutin Family, di Barangay Bagani, Gabora, Candon City. Pablawan tayo mo ni Tire Alcantara in Family, Marlene Pitarque in Family, Hilal Alcantara, Los Alcantara in Family, Ismael Gabo in Family, Mr. and Mrs. Robin Norma Valdez in Family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta mo tin Garapagayam, Lito Turalba in Family, Leo Turalba in Family, Barangay Kalumbaya, Galimuyo, Dilocosora, Tindibina Rosendo in Family, di Kalimugtong, Galimuyo, Dilocosora. Maglawan tayo mo ni Perlita Mika Ironelia, Dita Manzano, di Barangay Kaliwake, Salcido, Ilocosora. Hasta mo tingin anak Kasim, di Butobot, Balawan, La Union, Salibaging, Salimpogo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Pablawan tayo mo ni Lorna Bumaksa, di Poblacion Villavisosa, Abra, Armila Bilandres, Pidigan, Abra, Anali Asuncion, Tibanga, Abra, Lorena Divina, Balasiwan, Santa Maria, Ilocosora, Kanimian, Berceros, Ipakang, Santa Maria, Ilocosora. Pablawan tayo mo sa amin na kapulisan sa Ilia, Galimuyo, Ilocosora. Hasta mo 24 IB, Asoldaduan nito Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosora. Naimbagarabiwa amin na pada. Kita tingaro ti Pambalagip Manipod, Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997
otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Isugamit nato yung programa na nag-request President Bongbong Marcos noong dapat sa 48 minutos kasagwanan ti oras ng alas 8. Ikablawan sa ngaruda pagayam Artemio Cabangcala, Constantino Dolormente, Reño Cabangcala, Cheto Barcheta, Hilario Cabangcala ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosora. Astamutin grapagayam Alice Manaog in family, Isapang Galimuyo di Ilocosora. Ni Pastorano and family, si Robio Galimuyo di Losora, si Rebecca Dagse and family, si Kalumbuyan Galimuyo di Losora. Mablawan tayo mo na Anita Labayog, ni Jean Wandas, ni Monsing Arsiaga, si Bigbiga Sudipon La Union. Hasta utin pagayam, Angel Rakuya, si Lantag Santa Cruz di Losora, ni Agnes Obrero, si Talab Bantay di Losora, Melinda Ontar, Elsie Ontar Tariwas, Bani Pangasinan. Pablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero, ni Joana Romero, ni Jau Romero de Sexdos, Junior Marcandas, Rubio Galimuyo de Locosora. Astamot kin Orlando Gamuso and family, ni Bagar Candon City, ni Roger Rodriguez and family, ni San Isidro, Candon City.
Mablawan tayo mo ni President Ortiz at tinagtutuan Gataran, Cagayan. Ni Marlon Nagbayani, Rodrigo Ticulaw, Claveria, Cagayan. Ni Glory Baying Ibia, ti Santa Maria, Ilocosora. Ni Mansel Sibiliano, Takadina, Tinamruangan, Kabugaw, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Pagayam, Ruelio de la Cruz and Family, Titinan, Santa Maria, Ilocosora. Arnold Dueling and Family, Tidasay Narbacan, Ilocosora, Espiritu Salvador and Family, Ticabarwan, Santa Maria, Ilocosora, Ken Florencio Suleba and Family, Tapato San Esteban, Ilocosora. Mablawan tayo mga ni Glendiras and Family, Tibang Bangar Burgos, Ilocosora, ni Alcia Anchita and Family, Tibang Layan, Narbacan, Ilocosora, Anthony Dueling and Family, Tabor, Narbacan, Ilocosora, Kensani Calderon Montero, in Family de Kinarayan, Narbacan, Ilocosora. Kita tingarudan ti Mauria Sunata, ameruknoy karakay amin na pada-pada. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't kukumaken ka ngay puno. Sika ka na yun harapap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't kukumakin ka ngay pudno. Sika ka na yun di harapap ko, kiti kanto mapukaw dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas ngitawin, ikarikin ka nga sika lang. Di ka masursuro biyag ko alipatin, uray pa'y adakon ijay tanin. sa dinuman
biyag ko. Kaya't kukumakin ka ngay puno. Sika kanayo di harapap ko. Di kanto mapukaw ito'y lagi ko. Uray pa'y aglabas ay tawin. Ikariting ka ikalain. Di ka masursuro biyag ko alipatin. Uray pa'y adakon jay tanim. Uray pa'y aglabas ni tawin. Ikaritin ka sikalaing. Di ka masursuro biyag ko alipatin. Uray pa'y agdakton ijay tanim. Uray pa'y agdakton ijay tanim. Adda pa siya minutos kasangwanan ti oras nga alas 8 ngintay pragpakada. Kitkablawan ti nga ni Perling Kodyamat, Joan Kodyamat, Talangigan Sikin Kandon City. Hasta mutin krapagayam Renato Tingorden, Brenda Tabor, Sherlyn Rivera, Tortiga Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo ni Lourdes Posolero, Marlita Gamata, ti Barangay Lintik, Banayuyo, Lucotora. Hasta ti Robert Badilla, Ranti Badilla, ti Barangay Ligaspi, Galimuyo, Lucotora. Kablawan tayo mo ni Nestor Sumawi, Josie Galindo, Edwin Tolentino, ti Dinaratan, Salcido, Lucotora. Kina Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo, ti San Pedro, Canton City. Ablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Edwin Eleanor Quaresma Alcantara and family, Kinalasin, Santiago, Ilocosora. Astamot king Daniel Abalos, Rolando Abalos, Renaldo Villaros, Lorenzo Sebain, Ilangqua San Emilio, Ilocosora, kin Kirby Villaros, kin Matubis San Emilio, Ilocosora. Kitatuyin dagiti branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso rin installment, anya pa ituray nyo gagayam. O may kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairwarte motorsiklo yo, si Royce Group, Dom Philip Marketing Corporation, Manipod Kandum Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken, Abra. At dati agur uray 1,000 pesos, kada dati makuyog na customer, ang makairwarte motor na. No dati sa studio tumawag, dito yung cellphone number 0927-6952-099. May no kumontak ti via messenger
Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagiti na nakama sa branch office, si Don Philip Marketing Corporation, nung saan nyo liblipatan ng ibaga, tinagan ni Lito Alcantara, Sales Manager. Minoy bagayo ng agyo, si Radyo Tiradpas, karagiti madanunan nyo, at kakapintas kinaisum, ababalasang to opisina, si Don Philip Marketing Corporation. Tapnoy sige na maala yung mutlang, si 1,000 pesos, no makaiwar ti customer, sa motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kaya requirements to valid ID, ken may salang ako mikara. Don Philip Marketing Tagururay, kada kayo. Nagitimot na kabayan ti motorsiklo na, yung kayalanin na gitay, original URCR ti motoryo, to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo't kalagdisan pa nakaala, iti plaka ti motorsiklo na, manipod taon 2017, agpababa 2014, yung kayalanin ni claim sa jay opisina, TLTO District, Candon City. Itugot yung lang nakita Xerox copy, the original ORCR, di motorsiklo yun. Alawin papakayam nila. Agsipot kinayabos manin, ti oras tayo ito yung programa, sa mibingayo kinandani, tilukan siya. Kitinton manin malum na bigat, padaanan yung tumanin. Tikasti mo lang ang oras, ita madaydayaw wapagtingan nyo. Alawarod papakayam nila, ibatingin tinaimbag nga oras, kinrabiwabin na pada-pada. Itinagan ti Master Control ni Angel Ruel Laranang hasta mo ti TV sa ITFN Channel 13 ni Jo Marie Abab. Kento'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara, dito'y I love you all, bye-bye. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.